Limang macam buat ditamang dalam kategori ibadat. Limang macam buat ke ibadat. Yang pertama, an-nadru ila zam-zam. Yang pun kira-kira ngiang dalam montan ram, ya ibadat. Kena ngih no na pun ngiang nak ko payah Makkah kai cop nak ko. Kena montan dah nak kan cop cik. Pakicit dalam tutup montan ram ke Makkah dah jinguk lamun pun ada keun sapu anak ko. Napalah ibadat. Yang kedua, an-nadru ilal Ka'bah. Ngiang Ka'bah kan berdoa nak ko. Maka karenanya dalam Masjid Haram, di luar Masjid Haram sunat ante sembahyang guyung-ngiang bak tempat hawa sujud. Jangan matak, jangan tangiang. Baik jual mata luar. Adapun dalam Masjid Haram ante tendang dah sembahyang guyung-ngiang ati Ka'bah. Anak ngiang bak tempat sujud dan bertempat ngiang Ka'bah. Sembahyang laju mata ati Ka'bah. Keun tu termasuk ibadat an-nadru ilal Ka'bati. Ngiang Ka'bah badua hanyo anda temu gede nyawa nak. Terus jali jak gede. Nyawa dia antara lain kita kadang-kadang late Ramadan di Ka'bah. Di samping fadilat dengan makan, bertemu ngiang Baitullah, ngiang mentang aku. Yang kedua an-nadru ilal mashaf, ngiang dalam Quran. Nak keun hana. Nak baca hana. Pucit ngiang aku. Buka alif lam mim buka. Siminat kabeh. On pertama, lap-lap. Punya tiga umpama ye beut 2 on 3 lap umpama 10 minit ngiang mentang aku. Artinya lap-lap aku. Lap-lap aku. Padit eta dua saya je dua je pagri ngiang Quran 5 minit lap 3. 10 minit lap 3. Kuat ada keun ada puwa pina ko. Na pala. Kemudian tak keun ti ketu 2 ga palan ko. Pala keun kana. Pala euna aku. Menyamanan kita nyawa yang jet hafal padi-padi bawah serat. Nah lebih good. Baik hafal cok Quran baca. Bukan. Nyawa nak Quran. Berjali hanfir Quran. Tiga hanjit baca. Tajuk kurang yang hanjit. Kita nyawa jet hafal. Maka jangan apa lah madung. Kita nyawa hanjit tabun, hanjit tapu bakri. Cok Quran buka. Watlah tangiang huruf Quran. Keun an-nadru ilal mazhabi. No mudah hana pakat. Baik dia baca Quran. Ngiang lah huruf Quran hana pakat. Sama dengan kita nyawa anak nasib temikut ba Allah Ta'ala. Di ura-ura yang lebay kita nyawa haruh dikenal. Kemudian juga ibadat an-nadru ila wajhil walidaini niku. Termasuk ibadat ngiang ke muka dua orang cik. Kaya puang kau dalam puasa niku. Kaya puang makanan kau nya niku. Puji wa jangin dengan niku. Kepu kawa tapi ja irawan mana. Pokoknya ilong hendak tadi kami tanya ibadat je sembahyang kali 3 yang indron mantan niku. Tidak tahu ada boleh barang lain yang dipayu. Kuih, roti, mahabaganya tu. Ada agak pala bawaan dan pala penglihatan. Mangat saya minta pala. Punya mentak, punya nale. Kak ada sama pala. Kedai yang ada urin cika kada pala sama. Ante dawa pakri, nale baluai remo. Kak ada palangin. Yang terakhir, maaf. Yang terakhir niku. Taruh menan tulisan, fikir pakai menan niku. Kalau kena tulisan. Yang terakhir an-nadru ila wajhil alimi. Ibadat ngiang kepada wajah orang yang ilmu, wajah orang alim. Maka rezeki saya kanyan, hana ketuleh ngiang kepada muka Tunku Muhammad, ngiang ke muka orang alim. Kan kira kebugah ngiang kepada muka Muhammad, ya baru memang pribadi. Asai nasibnya barangkali orang barangkapur, orang hitam, orang putih, orang kulit, orangnya asai wajhul alimi ngiang napala.